Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese ndabizi neza ko mudukurikiye muri benshi cyane mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse muri no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese rero ndakomeza kubifuriza ibihe byiza no kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu ni Ishami Online TV murebe mu kuboko kw'iburyo yanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bijye bihita abibageraho. Iyi rimwe mu nkuru zikomeye cyane yakomeje kugenda igaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Inkuru yasohotse mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kane igira iti Musabyimana Gloriose wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga no mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana nka Gogo yitabye Imana mu buryo ubutunguranye. Uyu Gogo rero akaba yari afite imyaka igera kuri 36 y'amavuko, yaguye mu gihugu cya Uganda aho yari yaragiye mu ivugabutumwa. Amakuru avuga ko uyu mukobwa mbere yo kuvamo umwuka yari yabanje kugira ikibazo cyatumye yitura hasi agatakaza ubwenge. Uyu Musabyimana Gloriose wamenyekanye nka Gogo yakundaga kandi kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, akaba rero yaje kwitaba Imana mu buryo butunguranye. Imwe mu ndirimbo ye yamamaye cyane ni yitwa Blood of Jesus cyangwa se amaraso ya Yesu, ndetse mu ntangiriro z'uyu mwaka yasubiwemo na David Scott wamamaye mu muziki wa Afurika y'Epfo. Izindi ndirimbo rero Gogo afite zirimo uwo mwana, Uwiteka n'izindi aherukaga rero kuvuga ko arimo gukora ariko atari yashyira ahagaragara. Bikavuga ko rero yaguye mu gihugu cya Uganda aho yari yaragiye gukora ivugabutumwa nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda abigarukaho. Si ibitangazamakuru byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda gusa kuko ari na bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Uganda birimo nka Chimp Reports nabyo rero byakomeje kugenda bigaruka ku rupfu rwa Musabyimana Gloriose. Mwibutse ko uretse Musabyimana Gloriose wamenyekanye nka Gogo, uwitwa Pasiteri Theogene wari waramenyekanye nk'inzahuke nawe yaje gukora impanuka ubwo yavuga mu gihugu cya Uganda yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda aza kuhasiga ubuzima. Reka mbabwire ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeje guhanahana amakuru y'ubutasi kuri FDLR yiganjemo abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiyemeje gutangira guhanahana amakuru y'ubutasi yerekeye umutwe wa FDLR mbere y'uko i Doha hateranira inama igamije kureba uko uriya mutwe w'iterabwoba wasenywa burundu. Ibihugu byombi byemeranyijeho mu nama ya kabiri ya komite ihuriweho ishinzwe gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 27 Kamena 2025. Inama ya kabiri y'iriya komite yabaye kuwa gatatu tariki ya 3 Nzeri yitabirwa n'abahagarariye u Rwanda, RDC, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo ndetse na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Akaba rero yibanze ku gukemura imbogamizi zatumye amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC adashyirwa mu bikorwa, zirimo urugomo rwagiye ruvugwa mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo ibiteganywa n'ariya masezerano bibashe kuba byakubahirizwa. Ingingo yakunze kugarukwaho kuva amasezerano yo kuwa tariki 27 Kamena yashyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na RDC ni ijyanye n'uko leta ya Kinshasa igomba gusenya umutwe wa FDLR usanzwe ukorana n'ingabo zayo, bigakurikirwa nuko u Rwanda narwo rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarashyize ku mupaka w'u Rwanda na RDC. Abagize ariko komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ibo bagaragaza ko bashyigikiye inama y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano GCCM izabera i Doha mu gihugu cya Qatar mu minsi iri imbere, ikazibanda ku mbaraga zo gusenya FDLR ndetse no kubaka icyizere kuko rero u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka nk'uko bigaragara ku mugereka A w'amasezerano y'amahoro. Itangazo ry'inama yo kuwa gatatu rivuga ko mu rwego rwo kwitegura inama itaha ya GCCM, RDC yagaragaje ko nta politiki ikwiye gutuma FDLR ishyigikirwa. Ni ukuvuga ko FDLR uyu ni wa mutwe nyine usanzwe urwanya leta y'u Rwanda, bivuga ko wiganjemo abasize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Inemera akamaro ko gufata ingamba ziri muri uwo mujyo muri rusange. Hanyuma u Rwanda ku ruhande rwarwo rwo rwagaragaje ko rwubaha ubusugire bw'ubutaka bwa RDC ndetse kandi rukaba rwemera akamaro ko kwemeza ko ibikorwa byarwo bihuye n'iki cyubahiro muri rusange. Itangazo kandi rivuga ko RDC n'u Rwanda byombi byongeye gushimangira inshingano zabyo zo guhagarika aka kanya kandi nta mananiza inkunga iyo ari yo yose
ya leta ku mitwe yitwaje intwaro itari iya leta keretse bibaye ngombwa kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa. Ibihugu byombi kandi byiyemeje gushyiraho urwego rwa tekinike guhana amakuru y'ubutasi ndetse no gushyiraho umuyoboro wa gisirikare kugira ngo bijye ibikomeza rero kugenda bigarukaho hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma tugikomeza none tukirebera hamwe imyanzuro yafashwe ku munsi w'ejo nuko ibihugu byombi byiyemeje gushyiraho urwego rwa tekinike guhana amakuru y'ubutasi ndetse no gushyiraho umuyoboro wa gisirikare kugira ngo bijye bihanahana amakuru mbere y'inama itaha ya GCCM izabera i Doha mu gihugu cya Qatar. Byashimangiye kandi ko ibyo bikorwa ari ingenzi mu kumenya ubushobozi bw'ibikorwa by'ubukungu bw'akarere bizafungura inzira z'ubukungu zunganira iterambere rirambye mu karere muri rusange. RDC n'u Rwanda byemeranyije guhanahana amakuru y'ubutasi kuri FDLR mu gihe umutwe wa M23 ushinja ingabo za leta ya RDC kuba zikomeje gufatanya n'uriya mutwe gutegura ibitero bitandukanye birimo ibyo impande zombi zimaze iminsi zigaba ku banyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tuve mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa ibitangazamakuru. Reka tujye ku kinyamakuru cyitwa bwiza.com, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Turebe amwe mu makuru cyagiye gisohora uyu munsi. Turi buze kandi no kureba ku kinyamakuru igihe.com, nacyo ni kimwe mu byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko mbere yuko tujya ku kinyamakuru igihe.com, reka mbanze nifashishe kino kinyamakuru bwiza.com, nacyo turebe ibivugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho M23 yarahiye ko itakihanganiye imvugo z'urwango zikomeje gututumba by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no muri Uvira. Uyu mutwe wa AFC M23 warahiye ko utazihanganira imvugo z'urwango ndetse n'ibyaha by'urwango bizikomokaho bimaze igihe bigaragara mu mujyi wa Uvira, mu ntara ya Ituri ndetse no mu bindi bice bya Repubulika Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa, no kuvuga ko harimo na FDLR ndetse n'umutwe wa Wazalendo. AFC M23 yatanze umuburo kuri uyu wa kane tariki ya 4 Nzeri, no kuvuga ko ari uyu munsi, mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka. Uyu muvugizi wa M23 mu bya politike yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 ntabwo izongera kwihanganira ubwiyongere bw'ubugome bw'imvugo z'urwango muri Uvira, Ituri n'ahandi hose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ibyaha by'urwango bizikomokaho muri rusange nk'uko babivuze. AFC M23 yashinje ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC zirimo FRDC, FDLR, Mai Wazalendo, Imbonerakure n'ingabo z'Urundi kuba ari ryo rikomeje gukwirakwiza ziriya mvugo ibisa n'ibyakorerwaga mu mujyi wa Goma mbere y'uko ingabo za AFC M23 zibohora muri Mutarama uyu mwaka. Uyu mutwe wavuze ko imvugo z'urwango ndetse n'ibyaha bizikomokaho muri Uvira biri kwiyongera ku buryo birengo byamaze kugera ku gasongero kabyo. Ni imvugo AFC M23 ivuga ko ziri guhurirana n'ibitero bya gisirikare ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ziri gutegura zikanagaba mu duce dutuwe cyane n'abaturage, aho ziri kubica zikanatuma rero umubare munini cyane w'abantu bava mu byabo. Uyu mutwe wasabye ko ubukangurambaga bw'urwango n'ubwicanyi bugamije kumaraho ubwoko runaka biri gukorwa n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa buhita buhagarara muri rusange. Reka mbashimire mbifuriza ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere.